Gapo dagiti nakikita na a vineyard, karagiti napnapanan na apagilian, ket kayat namet nga ipakita, ken ipa-experience, karagiti kalugaran na, iti dingras, ken kabkabangibang alugar, iti probinsya nga Ilocos Norte, ti grape picking, ken kayat na maikan ti trabaho, dagiti awanan pagsapulan na, a kalugaran na. Napanunutak kasi I've been to Europe, to US, and then I've seen something different in the farm than we're in. Kaya't kung ipa-experience mo ito'y. So that's why. Ni Madam Rodalyn Villalos Tortosa, ket tubo, iti barangay Suyo, Dingras, Ilocos Norte, ken madaman nga agnanaed, iti United States of America, kadwa na ti pamilyana, ket napanunutan na, tinangiput up ti may sa a vineyard, adaytoy ket napanaganan, ti El Venido Espanyol, adaytoy ket namulaan, tinasurok dwagasot apuon ti grapes, akaritoy agundaway, ket napagbungadan, ken iyaw awis dapayen, karagiti mahilig nga agpuros ti ubas, adaytoy ket masarakan, iti barangay Soluciano, Dingras, Ilocos Norte. Ken sigon kanyana, ket manamnamapay, nga adarigiti maipatagdar a tourist attractions, tapnon ti kasta, ket adadunto, dagiti araken, dagiti mahilig, ti kakastoy a lugar. I have plans on like putting more like attractions sa front and then sa back and then at the same time dun sa taas. So madami pa. I mean, ayokong i-spill lahat. So yeah, there's a lot coming. So it's coming soon. Yung anak ko na isa na maliit, meron siyang I could say allergy in milk. So may mga tanim din kami dun sa taas na cacao. So it made me think na probably hopefully if maging okay lahat yung mga cacao doon, I wanna make chocolate, non-dairy chocolates. So at least, then I could probably like help also because like for example sa US, yung mga non-dairy chocolates so expensive. So gusto ko din na gumawa din probably in the future if maging okay lahat yung mga tinanim namin sa taas, then maging okay lahat. Sigon ka ni Madam Rodalyn, ket napanunutan na, tinangipot up ti kastoy a farm, tangamin, ket kayat na matulungan, dagiti kalugaran na, nga awanan, ti pagsapulan, ken regalo na payen, daytoy, iti ama na apimusay, tangamin kunana, ket naggapulaeng iti pamilya na iti rigat, tasigon kanya na, ket makitaltalon lang, day di amada, bayat, iti inda, pinagdakkel. We're so grateful. We just started from nothing po. And I mean, I'm gonna say like we're so humbled na lahat ng yung mga nag-support sa amin. I grew up being very poor at nakita ko kung paano wala kaming lupa, as in nakikisaka lang yung tatay ko. I mean, I'm sad na wala na siya. So that gave me also like the opportunity like to work hard na at least pangarap ng tatay ko na magkaroon ng farm niya, lahat, pero wala na siya. Pero at the same time, it made me think na at least makatulong din ako sa mga kapatid ko at saka hopefully, if maging okay lahat, then gusto ko rin makatulong sa community. And I wanna give back to those na nangangailangan. Wherein, nakita ko na dito sa atin ngayon, madami nangangailangan. So gusto kong makatulong. So hopefully, maging okay lahat tong plans namin na in the future, if ever man na kailangan din namin ng mga more na workers or dito sa farm, I'm willing to help. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.